can't eat this, okay? Roti pakai mentega banyak. So wangi lah roti dia, garing. Cukup rasa. Tak masin. Sedap lah, sedap. Sambal dia manis sikit. Tapi dia punya end taste tu pedas. Sedap. Start kampung lah. Sambal lah, okey. Itu tak juga kan? Sambal. Perut dah kenyang, balik kerja. Ni apa ni? Milo ke apa? Nutella, Milo. The youngest now final year. Bagus. Kan, tahun depan dia kerja. Okey lah. Okey bang. Terima kasih bang. Orang tinggal. Oh, laju. Kawan apa? Kita reverse. Okey. Kita sana lah, ngok.